Menjuah-juah mandu krina dan bapa turang senina. Jumpakah kita mulhi ibas wari senda enda ibas edisi turi-turin kalak karo. Berpangarapan kel kami kam krina lit ibas kejuah-juahan. Siatendo ikut bergabung, kas ikut berpartisipasi, banci ibahandu turin-turindu. Ras banci idemdu ku akun Instagram si tertera ibas deskripsi. Ras kemungkinan ibas edisi sireh banci si bacakan ibas channel enda. Ras olah lupa ibahandu nama pengirim, ras alamat lengkap du. Turin-turin si sekali enda emekapkan sir judul pawang ternalem ras berupa timar. Turi-turin enda emekapkan iangkat ibas kegeluhun kalak karonai. Kegeluhun pawang ternalem ras jumpa siatena ngena. Emekapkan berupa timar. Ugaya turin-turinna maris bikin alu ras-ras. Kira-kira 10 abad singgu lewat, tubuhmu sekalak anak laki ibas sada keluarga. Pasangana nakihna matawari. Andina ibas kini tekan kelak karo si pemena. Ketubuhan anak si sedawari duung kenca malam bulan purnama. Ikatakan tula. Andina ibas kini tekan kelak karo nai. Ketubuhan anak si sadawari duung kenca bulan purnama. Emekapkan baba kesialan di tengah-tengah keluarga. Perbahan anak baba aura raja siseh kelembelina ras banci baba musibah nangdangi nande ras bapana. Tuhu kepe bagi siramakan guru belin 4 wari dung kenca ketubuhna nandena rempet-rempet mate. Ras 7 wari dung kenca ketubuhna bapana pe rempet-rempet mate ka. Maka anak ipebelinken nini ras bulangna. Pasangan rembah kulau nangdangi anak laki ras ije kamu ibere gelar. Ibas mamana nari maka ibere nama gelar anak pawang ternalem. Kuta sini pantekin ini bulangna emekapkan ingan persinggahan perlanja mayang. Di tanah karonari ras deaken kutiga kuta kerajaan si tergelar kerajaan haru. Mayang itukarken rasira. Ras ibaba mulih ku tanah karo janah ideaken ijah. Alin sinewati guna seh ku tanah karo emekapken kerangan ras uruk-uruk. Maka hadina ardalin megati seh ku tanah karo hampir sada minggu perdalanan. Maka kuta pawang ternalem si tergelar pertumbukan lau simbelin ingan persinggahan perlanja sira.
kenca kematen bapa ras nandena, ras ianggap anak simbaba sial, pawang ternalem pe la iurus nini bulangna. Iba sadawari, rehmo bibina emekapken kakak nande pawang, siatena baba pawang kukutana. Gelah banci ia pembelinken pawang, gelah lebih terurus. Tapi nini ras bulangna la setuju. Perbahan pawang anak simbaba sial. Biar nini ras bulangna, andina pawang ibaba, banci bawa musibah nang dangi bibina. Pawang pe megati labo iperjateken nini ras bulangna. Sempat-sempat ia gawang-gawang i tengah kesain. Ras basada paksa, pawang gawang kuingan karang babi. Ras pawang pe nyusui i indung babi Singkat cerita, tane mendawari kubulana, pawang pe enggo ergalangna. Ras ia pe tubuh jadi anak si rajin, ras labo ia gutul. Iba sada paksa, pawang pe erbahan sada keputusan. Isulu-suluna me perlanja sira, gelah banci ikut ku tanah karo. Tapi ibas perdalanan, perlanja sira epe kebiaran. Perbahan itehna, ia ikuti pawang belakang nari. Sebab pawang anak simbaba sial. Maka itutupna medalin salu ranting-ranting kerah. Ras jadi kena medalin ku perdalinin gajah. Perdalan banci ikuti pawang, ras pawang pe mampa perdalan. Go kenca wari ndabu ku gelapna, pawang pe sadar kepeken ia enggo mampa perdalin. Dungna pe ia enggo mulai ragu. Terus erdalin entah mulihi mulih. Tuhu kepe pawang dai pe mapak ku perdalanan gajah di tengah-tengah kerangan tua. Ia erdalin enggo hampir sadawari. Mulai pagi-pagi nari sehku bena. Paksa sie tersenggat me pawang. Idahna cahaya sesehkel terangna ilebe-lebena. Kudunganna ia tersadar kepeken ilbena emekapken harimau. Harimau epe mengaung, ras matana natap pawang. Paksa siei bulan purnama sehkel terangna di tengah-tengah kerangan tua. Harimau epe lawes janahna nulih ku pawang. Ras berisyarat, ulah pawang ngikuti ia. Ras pawang pe rukur, ras 12 ibas ukurna. Andina aku lah ikut, kujamin da aku i tengah-tengah kerangan enda. Bagaimana Athena. Ras 12 me pawung ternalem. Endam ia kegeluhan. Andina yakin si utus nini bulangku, ugape aku selamat. Andina lang berarti cibar endam kegeluhanku. Bagaimana nina 12. Maka ikutina mo sirimo. Ngobagus menda berngina, pawang ternalem ngikuti si rimau. Terkuak manuk ikrangen, ngatakan sa wari enggo nangdangi dabuh putrangna. Sehme ia kusada sampuren. Isampuren kundul me sekalak ilaki si enggo metua. Ukna gedang, bentar, ras erjenggot. Maka teringat me ia, karena turi-turin perlanja sira. Singataken sa, dit ibas sada kerangan tua, penghunina sekalak datuk singuasai kerina kerangan tua. Tapi lawa pasti karena turi-turin situriken perlanja sira. Tapi na pawang tersadar, tuhu kepeenda datuk situriken perlanja sira. Maka rempet-rempet biar me pawang. Ras janahna 12, sentabi datuk aku pawang ternalem, kempu ibas penghulu tanah ketangkuhan.
Ras datuk pe ngangguk-ngangguk janahna rebelas. Nggom kuteh karena kerhenmu kuinganku enda. Emaka kusuruh dai sirimo ngalo-ngalosa. Bagem nina datuk. Ibas kerangan tua enda ia tandai emakapkan datuk rubia gande. Ras enggom itehna pawang anak simbaba sial. Emaka datuk epe erkuah ate ras diangkatna ia jadi ajar-ajar. Sirimo ngundekah kunjanjikan karena kerhendu bagai pibindu si jerai nguda. Ia mekari sinemani kam ras ngelatih kam seh paksana kam nadingken ingan nini enda bagaimana nina datuk. Pawang pe teringat karena cerita siturikan nini nandube karena empungna laus ras melarikan diri ibas kerajaan Sriwijaya Nari. Ras merantau ke hulu batang hari ras kedungenna layang ngasup mengembara i tengah kerangan. Ras lauska menyusuri lau sehku lau alas. Rejabu ras sekalak diberu kerajaan Batu Bulan negeri Samudra Pasai. Ras tubuhmu anak kembar telu. Sada harimau, sada umang, ras sada nari anak dilaki merga sembiring kembaran. Ras endam ia turin-turina asal usul sembiring kembaran. Berarti si rimau pupus kembar empung nandube, ras bibi si beru jerai nguda ia si jadi umang. Ras guna meyakinkan cerita si turikan nini bulang nandube, emaka pawang pe nungkun nang dangi datuk. Sentabi datuk jadi aku enda keturunan sempiring kembar datuk. Bagaimana nina? Ras datuk pe ngangguk. Lo pada nari tangisi karena kematian nande ras bapandu. Ras keputusan ini bulangdu buangkan kam ku kerangan tua enda. Senda krina enggo isuratkan karena ketubuhandu. Ras guna kegeluhan sinterem. Karena sie kam harus itambari. Ras ipangiri gak lepas krina kesialan ibas kulandu. Bagem nina datuk perbelas. Ras pawang pe setuju. Emaka itambari ras si pangiri datuk me si paweng. Kulana krina iu sapi getah dukut-dukut kerangan. Kudungena kula paweng pe biring ras sehkel mejina. Ras yei krina ibahan guna buang sial ibas kulana. Ras tambar ibahan gelah laya cirengit. Lintah bagai pe terhindar ibas rubia-rubia sier bisa. Mulai paksa siei pawang pe ilatih ras iajari jadi sekalak pendikar. Ras calon datuk singgantikan penjaga kerangan tua. Sada tahun ngondekahna pawang ternalem erguru nang dangi datuk rubia gande. Isampuren serenggani. Sepaksa siei pawang ilatih rasi bere pemeteh karena krina isi kerangan tua. Ras krina isi rubia-rubia i kerangan. Di tengah kerangan melala rubia-rubia sini anggap krina jelma jadi musuh ras la menjile i deheri perbahan banci membahayakan krina jelma. Contohna harimau, nipe, lipan, ras si debana. Tapi lain halna pawang ternalem ibas pemeteh si bere datuk. Ia pe akrab ras krina rubia-rubia i kerangan. Ras krina dukut-dukut i kerangan pe i bere datuk pemeteh guna mantambar. Pawang nggor guru 4 tingkat nang dangi datuk rubia gande. Emekapkan ilmu ermayan, ilmu ngerana nang dangi rubia-rubia kerangan, ilmu pemeteh nambar-nambari di salah dukut-dukut kerangan, ras ilmu adat istiadat kegeluhan kalak karo. Kerangan tua enggo jadi ingan sisehkel tenangna nang dangi pawang.
ras krina pemeteh idatna ibas datuk nari, ras ilatih sirimau. Ilmu silatna enggong belin, perban keseriusan ras tutus ate erlatih. Empat puluh purnama enggo idalani pawang, seh mepaksana ia nadingkeun serenggani. Pisah ras guruna datuk Rubia Gande, ras pawang pe remberat ukur nadingkeun serenggani. Ras sirimau sing latih ras nemani ia ikrangan tua. Tapi adi ibaba sirimau ugape kebiaran krina jelma ibas kuta. Tapi pawang banci sewaktu-waktu ngelebuh sirimau andina ibas dalam bahaya. Maka berkat mepawang ras nadingkeun sampurun serenggani menuju kuta Sapo Padang. Mekapkeun perjumpaan lobiang ras lau simbelin. Ije mekapkeun ingan nini bulangna barenda erguru. Ije lit pancur perpangiran ras ikelilingi bunga-bunga ngeluh. Ije lit telu pancur launa seh mecihona, ras launa ngalir kulau biang. Hampir 100 tahun dekahna pawang erguru i pertapaan nini bulangna. Ras nambahi pemetehna ras warisan kerna sejarah pusaka sembiring kembaran. Ibas kuta ketangkuhan nari, si tersisa ibaba bapa pangeran kembar. Ras si jadi sembiring kembaran ibas negeri Sriwijaya nari. Mekapkeun piso balabari ras cap 9. Maka berkat mepawang nadingkeun pertapaan nini bulangna, nyusuri lobiang guna ndahi pusat kerajaan haru. Sekenca yai pusat kerajaanne nungkun mo ia nang dangi sekalak perlanja sira, karena ingan tading bibina kakak nandena. Simbarenda pernah atena ngerawat pawang, paksa ia kitik denga. Maka datna memberita karena ingan tading bibina. Ras perbulangan bibina lengan dekasa idilo di bata. Maka bibina petading i rumah ras sekalak anak laki, si sebaya ras pawang. Bibina enggo pindah ku kerajaan kitik si tergelar Jenggi Kumawar. Maka berkat mepawang ku kuta Jenggi Kumawar, melewati kerangan antara lobiang ras lau binge. Maka seh pawang ternalem ikuta Jenggi Kumawar. Langsung ia ke rumah penghulu Jenggi Kumawar. Perbahan datna berita, si bayak Jenggi Kumawar rusur ngalo-ngalo kalak singgah ikutana, guna erbergi ikuta Sekenca ia rumah penghulu, erlebuh mepawang itruh nari. Maka rehmu sada siundang uda si sehkel jilena, di atas ture rumah, si tergelar berupa timar. Ras sengket me berupa timar janahna erlebuh nang dangi nande ras bapana. Perbahan ilebe-lebena idahna sekalak ilaki, si sehkel miringna, ras bukna pe sehkel serbutna. Maka rehme penghulu ndahi berupa timar. Pawang ternalempe langsung bere salam hormat. Sentabi raja, aku pawang ternalem si sekalak pengelana. Mindo tolong gelah alu kreaan ukurndu, ibrendu aku numpang erbergi rumah duenda. Perbahan siateku nerame bibiku ikutan duenda. Bagem nina pawang ternalem. Rehmo nina penghulu, mari nangkihkan ku rumah. Maka lebuh nama daharana. Roh nina enda daharaku ras enda anakku si tergelar berupa timar. Ras isalami pawang ternalem dahara raja Tapi berupa timar labungit isalami ras laus ia kubas rumah.
rumah penghulu jenggi kumawar biasana jadi ingan kalak singgah erberengi. Nangdangi kalak pengelana ras perlanja sira. Pawang ternalempe lalap terbayang-bayang nandangi rupa berupa timar, sisehkel jilena. Pernyepe mesra kel tunduh perbahan nginget-nginget berupa timar. Terkuak kenca manuk pawang ternalempe mendak ras nampati juak-juak rajae, nakaranting man perdakanen. Tapi mengati me pawang ternalem natap berupa timar alus sinik-sinik. Berupa timar terkuan kel sada si muda-muda siseh kel sombongna ikutae. Si kerina perbahan ia sada-sadana anak penghulu. Ras rupa sini babana pe sehkel bagai jilena. Jadi wajar saja kerina anak prana rate ngena nangdangi berupa timar. Lung kenca pawang ternalem nampati juak-juak raja, ibere berupa timar me pawang ternalem man, selalu ingan pelangkah biang. Ras megogo me ate pawang ternalem, karena iperlakukan anak penghulu, bali ras rubia-rubia. Kudongena nakan daipe labo ipana, ras ibrena me nangdangi asuh-asuhan penghulu. Maka laus me pawang ternalem guna dahi bibina. Perbahan datna berita bibina tading landauh ikutae. Berkat me ia dahi bibina ngelewati kerangan ras juma-juma. Sekenca ia i rumah bibina tersengget me seninana si tergelar daram. Perbahan reh me sekalak ilaki ke rumahna si sehkel biringna. Reh mo nina pawang rebelas olah kambiar aku enda pawang ternalem bagai me nina. Maka ke rumah me ian jumpai bibina. Ras itu dikena kerina turi-turin karena kegeluhna. Maka megogo me ate bibina. Terlebih-lebih bibina pe baru dengar itadingken perbulangena. Maka pawang ternalem pe tading mo ikutae ras bibina ras ninana. Kerina kalakanan pawang sara jelma si sehkel biringna ras sehkel mejina. Si kerina perbahan tambar si bere datuk rubia gande. Segedang-gedang wari dahin pawang nerami tengguli i tengah-tengah kerangan. Ras dayaken nangdangi peranja sira si singgah ikutana. Kerehen pawang ternalem i tengah-tengah keluarga bibina pe baba perubahan. Perbahan tengguli sedayakan pawang melala kalak sindara misa. Ras ekonomi keluarga epe tercukupi. Setahun ngondekahna pawang ternalem tading ikuta bibina. Terbagi me berita nangdangi pawang ternalem karena penghulu jenggi kumawar erbahan sada sayembara. Sayembara ibahan guna nambari anak penghulu si tergelar berupa timar. Si enggo hampir setahun sakit tapi lalap lama ramadan ibas pinakitna. Ras tambar si bancir bansa madan pinakit berupa timar mekapken tengguli lebah silit i tepi kuta jenggi kumawar. Si tergelar tualang si mande angin. Sayembara ibahan isi saja ngasup sinambari berupa timar ibas pinakitna. Ia pe ijadikan perbulangan berupa timar. Perbahan ia enggo nyelamatkan berupa timar ibas kematian nari. Maka endap ia ibre raja imbalna. Tualang si mandiangine sehkel ganjangna. Ras terkenal angker. Kerina anak kuta sada pela bopang ngelewati tualang si mandiangin. Maka ersura mepang ternalem ngikuti sayembara. Tapi bibina labo erkeriahan ukur. Perbahan
ngontrem anak prana ngikuti sayembara rasada pe labo selamat. Tapi sekali enda tekad pawang ternalem enggo bulat guna ngikuti sayembara. Si krina perbahan kuah Athena nang dangi berupa timar rikut ngena Athena. Emaka berkat me pawang ternalem ras seninana daram ke rumah penghulu jenggi kumawar guna ngikuti sayembara. Sekencai rumah penghulu itu dikena menangdangi penghulu karena sura-surana nangkihi tualang si mande angin. Ras raja pe erkrean ukur karena sura-sura pawang ternalem. Tapi raja kurang yakin nangdangi pawang ternalem. Perbahan krina kalak si ikut sayembara sada pe labo selamat. Padahal si ikuti sayembara EP labo kalak sembarangan. Tapi pawang ternalem teridah sekalak simbiring rasehkel mejina. Eme erbansa raja kurang yakin. Berkat mepawang ternalem ku tepi kuta guna muat tengguli itualang si mande angin. Tapi daram labo ikut. Perbahan daram biar ku teruh batang tualang Perbahan terkenal angker. Emaka daram mulih me ku rumah. Tengah berengi bulan pe sehkel terangna teruh batang tualang si mande angin. Isi keliling tualang si mande angin melala tengkorak jelma sindabuh ngikuti sayembara. Emaka ibuat pang ternalem me tulang benang ara. Ras ibu terkena me kuda atas tualang si mande angin. Ras mulai me pawang ternalem manjara-anjar nangkihi batang tualang si mande angin. Tapi lengakan caseh ia di atas tualang si mande angin, reh me angin si kaba-kaba si sehkel melina rembus. Rebansa pawang ternalem pe dabuh ku teruh. Tapi perbahan pemeteh si bere guruna, pawang ternalem pe dabuh bagi bulung-bulung, manjara-anjar dabuh ku teruh. Sekencai teruh pepia-pia kali ka pawang ternalem nangkih tapi lalap dabuh. Emaka rebelas me pawang ternalem. Okam bibi si zreng uda rehkam sampati sitik aku bagai menina. Emaka reh me bibi si zreng uda. Sekali enda ilebuh duaku alu la erjanji. Kai kindaya tendu maka ilundu aku. Bagaimana bibi zreng uda. Senta bibi sekali enda perlu kelaku penampat ndu. Emaka seketika bibi zreng uda nangkih ku tualang si mande angin. Ras isapana me angin si kaba-kaba. Emaka pawang ternalem pe nangkih ku batang tualang si mande angin. Semua ia ku pucuk batang tualang si mande angin. Ras kundul mo ia idahan batang tualang si mande angin. Ibuat nama surdamna ras itiup nama surdamna. Di atas batang tualang si mande angin. Di tengah berengi si seh lingona rikut bulan terang iguta jenggi kumawar. Suara surdam epe sehkel lengetna. Rebansa krina anak kuta epe. Ngosinik ras melala kalak la tergejap ngamburkan iluh. Tersungkun-sungkun me anak kuda ise ngendia si datas tualang si mande angin. Sora surdamna sehkel lengetna rebansa pusuh meriso. Litka deba kalak kerbelas ugape ia anak melumang. Ras keguluhna sehkel menda serana. Pawang ternalem pe terus niup surdamna. Janai tetapna me ku kendauhen, teridah kerangan ras deleng meganjang, paksa ersinalsal bulan. La tergejap, mambur me iluhna. Nginget-nginget tak-tak cibelena, dilahirkan jadi anak simbawa sial, ras anak melumang. Berengisi sendahenda puang ternalem labo buat tengguli. Berengisi berdoakan pe nangkih kame pawang ternalem ras icupna kame surdamna.
Tapi berngi sendahenda pe darat me berupa timar ibas rumah nari. Lah tergejap mambur me iluh berupa timar. Janah tersungkun ibas pusuhna. Ise ngen dia anak perana si datas tualang si mande angin nenda. Berina anak kutae ngamburkan iluh bagi sora surdam pawang ternalem. Wari si petulukan pe bali raswari biasana. Anak kutae pe kerina anggo tertima tengah kesain silingo. Nimai sora surdam pawang ternalem. Tapi sora surdam si sekali enda labo bagi sora surdam si biasana. Tapi sora surdam berperang. Sora surdam enda gunana ngelawan senjaga tengguli aring geneng. Batang tualang si mande angin. Maka berperang me pawang ternalem guna buat tengguli. Ras isampati bibi jereng uda. Sirimo pe ilebuh pawang ternalem guna jaga sa iteruh batang tualang si mande angin. Maka dung kencar perang pawang ternalem pe buat nama tengguli ras ibabana ku teruh. Anak kuta pe kerina kemamangan karena sora surdam ras kerina kebiaran kiam kuas rumah. Maka warisiu pagi ibawa pawang ternalem me tengguli tualang si mande angin. 6 tongkap tengguli ras 2 diru cambang aring genang. Janah ibrena menangdangi raja guna nambari berupa timar. Ras kerina anak kuta reh ke rumah raja janah tersungkun isen dia siniup surdam dube. Ras baba tambar berupa timar. Maka reh menina tua-tua adat digan reh sangkep gulundu. Entahkin anak berundu guna ngerihkan perzabundu. Maka reh menina pawang ternalem aku anak melumang. Ras keluargaku pendauh. Maka mindo ia nangdangi raja. Gelah mindo tuah nangdangi nini bulangna. Emakapken datuk rubia gande. Amin nara berat ukur penghulu jodohkan anakna ras pawang ternalem. Tapi raja pe labo banci penulak. Perbahan raja anggor sumpah ras berjanji. Terlebih-lebih pawang ternalem enggo nyelamatkan anak raja ibas kematian nari. Maka berkat me pawang ternalem dahi datuk rubia gande. Kusampureun serenggani mindo tuah. Sekenca serenggani iturikan pawang ternalem menangdangi datuk. Karena surah-surana pejabukan bana ras ituri kena. Karena turi-turin perjumpana ras berupa timar. Tapi datuk pe sinik lalit belas-belasna. Perbansa pawang ternalem pe was-was. Maka tersungkun me pawang ternalem. Engkai kam maka sinik. Entahkin kam las tuju nangdangi aku erzabu ras berupa timar. Reh menina datuk lau bage. Karena wari ketebu hendu ras berupa timar las rasi. Ade tetap ipesadaken labon dekah perzabundwe. Ugape lit salah sada ku kematen. Maka gelah sie olah terjadi. Kam harus ipangiri ras kulandu harus ibersihi inamo sampurun seringgani. Pitu wari pitu berengi dekahna. Maka ilati datuk me pawang ternalem ketahanan ibas namo. Segala banci lewati pitu wari pitu berengi ibas namo. Guna bersihi kulana simbiring dube. Maka kenca pawang ternalem enggo terlatih ketahanan napas. Maka imulai me ritual pembersihan kula. Tapi ada ritual gagal. Maka pawang ternalem pe labo selamat. Maka alu sura-sura simbelin
ras latihan situtuhu guna ndatken berupa timar, maka pong ternalem pe ngasup ngelewati siye krina. Tungken saseh pitu wari pitu berengi dekahna, darat me pawang ternalem ibas namonari. Seketika kulana berubah, sindu bembiring, ras bukna pe serbut, kundari enggo jadi sada anak prana si sehkel jilena. Ras ayona pe bersinar-sinar, baba aura ketampanan. Enca siye, emaka ipangiri datuk me pawang ternalem. Encadung krina ritual sini lewati pawang ternalem, emaka mindetuah me pawang ternalem nang dangi datuk rubial gandi. Bagai pe nang dangi bibis jering uda ras sirimau. Yung kencae, pawang ternalem pe laus nadingken serenggani guna ndungi perjabun ras berupa timar. Emaka tersengket me krina anak kutae, karena kerehen anak prana si sehkel bestangna, ras rupana pe sehkel jilena. Ras tersungkun-sungkun me anak kutae, karena pawang ternalem si enggo berubah jadi sadanak prana si seh jilena. Emaka berupa timar pe jatuh hati nang dangi pawang ternalem. Emaka ibahan raja me kerja belin, ras kerja perjabun pawang ternalem ras berupa timar, pitu wari pitu berengi dekahna. Ras ijeme pawang ternalem ras berupa timar njayo ras hidup bahagia. Dalam ia nadi bapa turang ras nina, karena turi-turin pawang ternalem ras berupa timar. Amin na pe turi-turin enda mungkin lasri rasi pernah bagi kendu, mungkin ditka kemiripen, si enda krina perbahan lid berbagai-bagai versi. Mungkin enda salah sadana. Turi-turin enda pe lid ikatakan pertuhuna. Perbahan lid jejak penadingan sejarahna, emakapkan sumur tua silid ikuta jenggi Kemawar, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Ujur ku katakan mandu nani bapa turang rasnina, si enggo sempat kendu ngikuti turi-turin enda. Mari kembangkan channel enda, alui tekandu tombol subscribe na si warna megara. Ras ilek ndu, ras ibai kendu ku teman meriah, kelah turi-turi enda banci rembarna. Rirang-rirang gumpari meruah-ruah, sirang ya kita genduari gelas sirang menjuah-juah, saya marah ke rumah tendi, cibarendam ketakur belas, bujur ras juah-juah kita kerina.